Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka People's Democratic Front PDF haga jingelang kabala long haga singi balang atre ukula lengkot arhajar khat khandai kala pediang ni kesti mi seng jong ba pencengan NCM ubulong chairman berim kabala pha syaki noilam bahalor jaka parti haga arpu atre benai bala dem bat haga joko por ke PDF kala kentaj pat ban pediang baka parti kala le bom sit nyau shu yu uba Ivan lumlang marbanyang haga jingi keren bakila pathai kubor menta ka singi balang ulai thu baka PDF kala kentaj war ya ka jing keno uba pencengan baka parti kala le kiar bat le bom sit nyau yu ya kadi kecing resign kecing ni lah yang mentakasi bat kabar pat kelong bah kecing ong ngejung I bawang bala sideline lani la blindness yai de ngakwa ban ong kumni ki pala banai kadi ka kubor sekipai ba ki bai dia bai la resign ba pensiun ka Central Executive Committee ke balasang hak arpu pratrik benar ba khandai arja khapra bat omde tangatai ba pensiun ila dorkat bro gini ka komiti ka baar ni yo ban yasmru aka santrik benar ba kharwe ba pensiun ila dorkat bani bat ka basngol tenat kalong ba kadi ka santrik benar ba kharwe bana kalian jadi ba pensiun ila don ke jingi sutu ila wara ke jingi sutu jingmot bang ila wara ya ke jingi long kawe bagi don hoi ki jing duna ke jingi treka mo party badai atau kesini santrek benar kanwe nilai pelong ke jingi lang ba pilai iku makalong punto den rei hadin nang tar omde tangkata nang khot biang I ba ya ke meeting ka bagi syong ha benar ba bakhatar ka fratrek te baro kila ya poi te tang iba percian marwai im sumpoi kata gade ho bana iwa khada te kum bakalong ba ikiran ya ka kentien ba ba sideline ka parti le ka so buram I banado ko to ka si ga bangila don ke jingi sotu jingwat ke jingi jingmat ke jingi long kawai la buram I bat nga ko mu president habai penmi ki haki press bat ben ong ba yong wa msumla khat I la dem msumla konsol I ndai kalong ka babakla nadu kisgi ke banukong tu presiden na mengasim ti ni ke parti abang ilit form ye kisanal committee lani abang ilit ban form ban ye kendo ye ki aki cakak ko fair ke PDF kampadan nilai tang presiden ba secretary misko buram ye I ba kum sharman ban khat I berle tang kisanal committee kum bakalong berat sikata te kini kijing ong kijing I banong ba sideline ye te ngisngo ba kamdan hadu apply trek bai na ye ris bai pini ba ba resign the party na ko ni to pi ba what arfu trek ro idang phone ya bani kendo te rei imsikran imsuang I te de kesam ni la I to kubor ba ka apply trek ba yang bagi lain. Jadi nak kalian di ke parti ni buram ni, but ni penting man bagi long je ke Central Executive Committee, lani ka Central Election Committee. Ni sembilan kata ketin barang basalan ni, but kicing perkat di bawah parti mana macam perkat di bawah pensiun. Susu mana bah yang bang, hak bedai, bah ni kacau ni. Kalau kalau nak lihat juga presiden ni, kalau tang kasih ke bayi isu Aida, bayi resign nak parti, bayi nong ni sideline, dia ibu apa cina. Dia, itu apa nong, bah, ibu apa cina. Tuan don ni kapur, buat bayi nong bah, bandawano, banweng ino yo presiden. Bagi jenis sekretari. Kata kalau ke bahasa Inggeris ke bahasa Lakran, hakmat juga ni ki badan lang baru ani. Ni ki MLA, ki MDC, bad ki dekat juga Central Executive Committee. Tendai kam sundan kata kalau orang bagi sideline ni ba persian. Jadi mai yo bamba. Banweng no yo presiden, bagi jenis sekretari. Yang asing ba kini ke cikren di ba persian ni kalau
tang ban ada hak city by resign ya party reka party kam sundan kedua no ban sai la ye yong bay ka mau sunram la disol ngaku ban ai ni ka khubor ka ba shai menta ba ka city ka bay sumladan nuru jenas sekretari la ne presiden jo national committee ban submit hadu menta ban bala disol ka city ka bay la tho la san hitan ba penskan marwe ha ni ka city banong ila disol nga kran ni tak basnos kam ba ko presiden gade na mo sunra langam de khat jo national committee ro ngade nong ya train kar national committee ba de national committee ke ba ai mensiam ya nganget ro ba national committee lakin pas submit ro ya gani ya kata ka city ko mo auto ba penskan yang ni kide gibreo ki basno to ki boro bedan ya kata ka mensiam ban ngatip ba ya kata ka lomba lalu pengalong presiden kamtam na pomo seram hiju ai mensiam ya ba ki ong renga ban kemau ro ki jindoai hadu mentahi kam sundan kata ka city kana ono banamba omala disol yer mo senam telor je kini hi nim sepala pedian hadu mentah bangi kwa bangi ni kendo bangi siam ye kidongkit kam balamba kini ka khubor ka mentah asni kalamba khap nang wer ye kidongkit kam jo national committee bangi ni kendo ban ni kidongkit kam jo central body data kadon hakan wono kalian nama bakum bakalong ni national committee awa kirisan kita pantip sini kende ko bede ber kini sti ko bala tholang yang ni ke kalong ba nila IT menta kini committee ba office kadang penyor helor jong ni ko bede ber national committee jong mo sana Hagni singi PDF kala jetru ya ki convener banthau ya ki district committee kum ka jingpet khlanya ka party shwa ka election shaka yeng dorbar thau an jong ka KHEDC bat JHEDC ka ban salong ha ka arpanyo trek bana rempang mentau snam ila yarai mentaba hapo January minyo ban sedang no ya ki district committee bat ya ka is Khasil district nila IT hai convener hai ba keben meliam bade wemeli jo kasora constituency ya kari boy ilaiti hai ba division renta thiang ba ba pitar thongni bangnyo ban step ba trikam no halwede kari boy district halwede ka southwest ilaiti hai ba hedran bolong kum MDC ba rengkat ba ba urban lumlang mar banyak ya ka Shillong city ilaiti hai ba emlang Litam, Iba Ban, James Ban, Basiomat, Barong MDC, Bat Iba Frederick, Iba Gotong nanti napok Kalaban constituency. Kita kilong bagi gini kombinat kita bagi lajit matasi, bahapo Januari ini akan formula di district committee. Fisyusuk, harapnya ban perkelannya ke parti. Ila sedai banjit saargut ki vice president ibede hapo ka central executive committee kata kalong iba James Ban Basiomet bat iba Jason Maulong bode MLA Jongkong Sting constituency ini argut ki vice president jong ka central body syu ngilajit ya ki working president ya iba Bante Dor Lengdo bode minister bade milih jom kamau kenrau bat iba Hamlet Doling balai minister bat milih bakilong ki working president bat shushu ni legit yo public city secretary uba Eli Khan bat chief organizing secretary ba ni legit yo division rentatia kita kilong kiji ekran kiji hani ko akani ga central executive committee Well, shop